Iyo ni Kassaman bisobanuye ngo turabirahiriye cyangwa ngo turabyemeje mu rurimi rw'icyarabu. Niyo ndirimbo yubahiriza igihugu cya Algeria. Repubulika y'Abarabu ya Algeria ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika. Algeria ihana imbibi n'ibihugu nka Maroc, Mauritania, Sahara y'uburengerazuba na Mali biri mu burengerazuba. Tunisia na Libya biri mu burasirazuba, naho mu majyepfo hari Niger. Mu majyaruguru hari inyanja ya Mediterane. Kuva mu mwaka wa 2011 ubwo Sudani y'Amajyepfo yiyomoraga kuri Sudani, igihugu cya Algeria icyo cyasigaye ari kinini mu buso ku mugabane wa Afurika, kikaba icya 10 ku isi. Ubuso bwa Algeria bwikubye ubugwana inshuro zirenga 90 kuko Algeria iri ku buso bwa kilometero kare miliyoni 2,341,741. Ibarura ry'abaturage ryakozwe muri uyu mwaka turimo ryasanze abanyalgeria biganzemo Abarabu bangana na 39,500. Ibi bitereka Algeria ku mwanya 33 mu guturwa cyane ku isi. Abanyalgeria benshi batuye mu majyaruguru y'iki gihugu kuko mu majyepfo no hagati y'iki gihugu hari ubutayu n'abatuye bari bake cyane. Umurwa mukuru w'iki gihugu witwa Alger, utuwe n'abasaga miliyoni 5. Ugeze muri Algeria usanga ururimi rw'icyarabu rukoreshwa cyane, gusa Igifaransa nicyo gikoreshwa cyane mu bucuruzi ndetse no mu burezi. Iri dinari niryo faranga rikoreshwa muri Algeria. Kuri ubu idinari rimwe rya Algeria riravunja abanyarwanda 7. Umwanyamagambo online etymology dictionary bivuga yuko izina Algeria ryavuye kuri Alger, umurwa mukuru. Ubundi Alger mu cyarabu bisobanuye Algérie, bisobanuye ibirwa. Bakaba barayitiriye Alger kubera yuko ikora ku nyanja kandi ikaba ifite uturwa twinshi tuyikikije. Ibisigazwa byatoraguye mu gace ka Saida gaherereye mu majyaruguru ya Algeria kerekanye yuko iki gihugu cyatangiye guturwa mu myaka 200 mbere ya Yesu Kristo. Umwanditsi w'umwongereza witwa James Jones yavuze ko igihugu cya Algeria kiri mu bifite amateka maremare yashoboye kwandikwa bitewe n'uko giherereye aho isi ya kera yageraga. Ubwo ni ukuvuga hafi y'inyanja ya Mediterane. Mu mwaka wa 600 mbere ya Yesu Kristo, igice cy'amajyaruguru ya Algeria kigaye n'ubwami bwa Carthage. Ubwami butandukanye bwakomeje kugenda busimburana mu kuyobora Algeria kugeza hagati mu kinyejana cya 19 ubwo Abafaransa bahageraga. Abanyalgeria bakibibona yuko ibindi bihugu biri gutanga ubwigenge kandi Ubufaransa budashaka yuko Algeria yigenga, bashaka ko Algeria yabo batangiye kurwanira ubwigenge mwaka wa 1952 aribwo bashingaga ishaka bitwa For Liberation. Hanyuma barwana intambara ikomeye yahitanye abantu benshi cyane abanyalgeria, gusa byatumye Ubufaransa bava ku izima maze Algeria ibona ubwigenge babonye ku itariki ya 5 z'ukwa kabiri mu 1962. Kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1999 Abdelaziz Bouteflika w'imyaka 78 y'amavuko niwe uyoboye Algeria mu mwanya wa perezida wa 5 w'iki gihugu, afashijwe na Abdel Malik Shelali w'imyaka 66 y'amavuko ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Banki y'Isi yerekana yuko Algeria iri mu bihugu bihagaze neza mu bukungu muri Afurika. Ubukungu bwa Algeria buhagaze bushingiye kuri gazi na peteroli kuko 97% y'ibyoherezwa hanze mu gihugu biva muri gazi na peteroli. Banki y'Isi ikomeza ivuga yuko Algeria byinjirayo ari bike cyane ugereranyije n'ibisohoka hanze. Ibi biri mu bigaragaza yuko Algeria ari nacyo gihugu cya mbere gifite amadeni makeya muri Afurika. Iki gihugu kandi cyo gitunganya gazi nyinshi muri Afurika ndetse kikaba cya mbere ku isi. Ubuhinzi bwinjiza 8% muri iki gihugu. 8% nibyo bahinga ngo ntabwo bibahaza kuko ibyinshi babitumiza hanze. Byinshi byinjiza muri iki gihugu cya Algeria ni uburobyi bitewe n'uko bakora ku nyanja. Abanyalgeria hafi ya bose ni abayisilamu b'abasuni, dore ko abagera kuri 99% bose ariko bimeze, gusa abakatolika b'abaromani n'abaprotestanti baboneka buke. Umukino w'umupira w'amaguru nuhagurutse abanyalgeria benshi. Ikipe y'igihugu yitwa El Hadra bisobanuye icyatsi kibisi mu cyarabu. Iyi kipe yageze mu mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi inshuro enye. Ubwa mbere hari mu 1982, ubwa kabiri muri 1986, mu 2010 barabikoze ndetse mu 2014 nabwo barabikoze. Ikipe ya Algeria yabaye iya mbere yatsinze ibitego 4 mu mukino umwe mu 2014.
Ikipe ya Algeria kandi yageze mu mukino ya nyuma y'igikombe cya Afurika inshuro 14 hanyuma igitwara rimwe mu mwaka w'igihumbi 1990. Ikipe ya Algeria iri ku mwanya 21 ku rutonde rwa FIFA. Ibendera ry'iki gihugu rigizwe n'amabara atatu, icyatsi n'umweru, naho hagati hakaba hashushanyijemo ukwezi n'inyenyeri biri mu ibara ry'umutuku. Mbashimiye kuba mukurikiye iki kiganiro cyacu. Ni ikiganiro cya Ineza Estate. Ni ikiganiro mushishikariza gukanda subscribe kuri wowe utarayikanda. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Omar Nshimiyimana. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao. Naho utaha.